Kankere ya molomo wa popelo e tsweletse ka go nna le tshwenyo mo go bomme lefatshe lotlhe ka bophara. Mo Botswana re itemogela seemo se se sa jeseng diwelang ka jaana bolwetse jo bo tsweletse ka go ama botsogo jwa bomme. Thuto le tlhatlhobo ke tsone konokono fa go tla mo thibelong kankere ya molomo wa popelo. Ke ka moo lephata la botsogo le nang le mananeo a a farologaneng a tlhatlhobo go thibela kankere ya molomo wa popelo. E le tsela nngwe ya go isa molaetsa ka bolwetse jwa kankere ya molomo wa popelo. Kgwedi e e fetileng ya Ferikgong e seegetswe ga thoko go atolosa dithuto ka kankere ya molomo wa popelo. Tla re utlwe ka botlalo ka kgwedi e. Kgwedi ya Ferikgong ke yone kgwedi e leng gore e thopilwe gore e tanna yone kgwedi ya go dira go tsibosa setšhaba ka bolwetse jwa kankere ya molomo wa popelo. So tota kgwedi e na le molaetsa wa teng ke o reng go hedisa kankere ka go kentela bana le go ithathobela thibelo kankere ya molomo wa popelo go a kgonagala. Ka sekgowa o bua gone gore cervical cancer elimination through vaccination and screening is possible. So ka Setswana ra gone la re phediso ya kankere ya molomo wa popelo ya kgonagala through mokento le go ithathobela kankere ya molomo wa popelo. Molaetsa tota o lebagane hela le Batswana ka kakaretso ka gore motho wa rre le ene o na le seabe mo go rotloetseng motho wa mme. Mme kana re itse gore popelo re bona thata mo batho ba bomme. So e lebagane thata le motho wa mme o le gore o dingwaga tse di 25 go ya go godimo. Le bana ba e leng gore ba dingwaga tse di bohera bongwe go ya go 13, which is 9 to 13. Ba e leng gore le batsadi ba bone kana batsadi ba bone tshwanetse gore ba nne le seabe mo go neeleng ba botsogo teta ya gore ba ka ba kenta ka mokento wa thibelo ya mogare wa HPV. Tla re tswelele le thulaganyo re ithute ka kankere ya molomo wa popelo gore ke eng ebile e bakiwa ke eng. Gantsi o itlhela gore gantsi re buisana le bomme ba le bantsi o itlhela ba sa tlhaloganye gore gate e tsana ka mokgontseng jang. O itlhela go na le diphosego tse dintsi ga go buiwa ka gore e tsana jang. Bangwe ba dumela gore e tsana ka legotso kana hereditary ya ka dikankere ka bontsi. Bangwe ba dumela gore e tsana ka dijo tse o di jang. Mme hela nnete ke gore e tsena ka mogare o bidiwang human papilloma virus kana HPV ka bokhutshwane. Human papilloma virus ke mogare o tsenwang ka tlhakanodikobo e sa sireletsegang mo re kareng is a sexually transmitted infection. Mme ke nngwe ya di-sexually transmitted infection tse e leng gore di dintsi thata kana ka sekgwa re kare they are very common mo botshelong ba motho. O nna le chance ya gore o ka tsenwa ke mogare wa HPV ke 80%. Mme yanong mogare wa ga o sena go tsena o gola ka bonya mo go wena. O kgona go tsaya dingwaga tse 10 go ya ko pele o ntse o ise re diphetogo di pegela mo go wena. Mme ko phelelong wa go hela o ira diphetogo mo molomong wa popelo. Diphetogo tseo ke tsone tse e leng gore ga di nnela ruri di sa itle di nyella di hela di go bakela kankere ya molomo wa popelo. Yaanong gore o kgone gore re itse gore dikai tseo di setse di le teng mo go wena go gore o itlhatlhobe. Fa mogare wa HPV o nna mo mmeleng mme o sa nyelele o ka felela o dira diphetogo. Diphetogo tse di ka felela di baka kankere ya molomo wa popelo fa di sa alafiwe. Mme o ka lemoga ka dikai dife fa a setse a amilwe ke kankere ya molomo wa popelo? Gantsi ya bo go sena le ga ile dikai dipe tse e leng gore mme ko lapeng a ka di itemogela. Mme ga ntse e tswelela e ntse e gola go na le dikai tse e leng gore a ka kgona go di lemoga. Nngwe ya tsone ke mo re reng discharge kana bona discharge e leng gore e simolola e kare e metsi ga ntse go tswelela e nna bohibitswana e nna tshetlhanyana. Mme ka gore basadi re tlwaelegile ka bo discharge yana. Discharge e yone e na le monko hela o sa siamang. So ke sekai sengwe se e leng gore mosadi ko lapeng a ka se itemogela. Ha ntse go tswelela sekai se e leng gore le sone se ka tsibosa mme ko gae gore go ka tswa go na le mathata le molomo wa popelo ke gore ha hetsa go tlhakanna dikobo le rre a ba a lemoga go spota madinyana matlhasedi a madi
Kankere ya molomo wa popelo ke bolwetse jo bo bakiwang ke mogare wa human papilloma virus jaaka re sa tswa go utlwa. Ke afe mabaka a ka bayang bomme mo diphatseng tsa go tsenwa ke kankere ya molomo wa popelo? Go na le dio tse e leng gore di ka ba mme mo diphatseng tsa go ka tsenwa ke kankere ya molomo wa popelo. Tse dingwe e le tsa ka ga mme a tshelang ka teng mo re ka go bitsang lifestyle. Mme gantsi bontsi ba tsone go remeletse gone ka koo. Ya ka ne ke bua gore HPV e tsena ka tlhakanodikobo and e aname thata, e ntsi, e tswa ko go rre ya ko go mme. Kana e tswa ko go mme ya ko go rre. Mme jaanong ga o na le bakapelo ba bantsi ba e le gore o tlhakanna dikobo le bona o sa dirise itshireletso kana condom, go motlhogo gore o tsenwe ke HPV kana bolwetse bongwe hela ba tlhakanno dikobo. Mme yanong ga bo go tsena yana go raya goreng o hella o nna le kankere ya molomo wa popelo. Go simolola tlhakanno dikobo o sentse o le monyenyane re raya dingwaga tsa ko tlase ga 18. Mmele wa bo sentse o gola, o be sentse dikarolo tsa mmele di ikaga. Yanong ga e go tsena ka yone nako eo go raya gore go motlhogo tota gore e dire bodiphatsa bo bontsi mo go wena ka o sentse o le monnye, mmele o le ka go gola ga iso o nonoge. Kana mogare wa HPV o ke batla re lemoge gore ga o itlhela mmele o nonogile sentle ebile gantsi o le dingwaga tse di ko tlasenyana, o kgona gore mmele o e lwantshe e be hela e dule. Mme ga ntse o gola dingwaga tsa go dintsi di gola, go raya gore mmele go nna thata gore o ka ntsha HPV mo go wena. E be le gore yanong e tsa lobaka e be hela ira diphetogo tse e be hela e nna kankere. Se sengwe ke go goga motsoko. Motsoko e se gore ke yone o helang wa go tsenya kankere ya molomo wa popelo. E le gore motsoko ra itse gore o na le dikarolo dingwe tse di dirisitsweng mo teng tse re ka reng ka sekgwara re di carcinogenic tse e le gore di baka kankere. Yanong ga di tlhela o ntse o na le one mogare wa HPV go a go jwelela thata, e be le gore kankere ya molomo wa popelo hela e go ama ka pela. Bolwetse ba HIV gareng ga malwetse a mangwe ke tla bua ka HIV ka gore ke yone e leng gore e ntsi mo ga rona, e isa masole a mmele ko tlase kana nonogo ya mmele ko tlase. Ha e isa ko tlase ano go raya goreng mogare wa HPV o bona tšhono ya gore o gole ka pela, ebile o gola ka mašetla e be le gore o hela o ira kankere ya molomo wa popelo. Mme le malwetse a mangwe a leng gore a isa nonogo ya mmele ko tlase a ira yalo, mme HIV e le yone mang mo bathong ba e leng gore ra ba bona ba na le kankere ya molomo wa popelo about 69% itlhela gore ke ba tshelang le mogare wa HIV. Mme gone seemo ke se se ntseng jang sa bolwetse jwa kankere ya molomo wa popelo mo lefatsheng la rona? Kankere ya molomo wa popelo e re tshwentse thata. Ga re lebeletse mo Botswana la gore re nna le batho ba ba tshwarwang ka kankere ya molomo wa popelo ba ka tshwara 250 250 so ka ngwaga and mme this is e le gore it's out of 900,000 women. Bomme kana bomme ba rona ba dingwaga tse di 25 go ya go godimo ba gone go ba tsamaya go 900,000. Mme gape di bona re batho ba tshwarwa ka dipalo tse di go godimo ka gore tota ga re bua ka go hedisa kankere ya molomo wa popelo re bua gore tshwanetse re nne le di case at least tse 4 or below out of 100,000. Yaanong rona santse re le ko bo 250 plus ka ngwaga. Yaanong go tshwentse thata, mme ga o lebelela gape batho ba e leng gore ba ithathobela ba ta go ithathobela thibelo ya kankere ya molomo wa popelo, o ithelela gore ba kotase ga 50% ya bone bomme bao. Mme ebile e ntse le batho ba bangwe hela ba ipueletsang, re na hela le batho ba bantsi ba e leng gore ba ka tshwara 60% and above ba sa te go ithathoba. So tota re rotloetsa hela bomme gore ba ye go ithathoba. Ra itse gore ke nnetane le gore ga ena dikai. Yaanong batho ba se ka ba emela dikai, ga ba emela dikai re tlo nna mo mathateng.
seemo sa kankere ya molomo wa popelo ke se se tshwenyang jaaka re setse re utlwile mme ebile mabaka a rotloetsang kankere ke a re ka ikgapang mo gone ka re itse gore thibelo e gaisa kalafi lephata la botsogo le tsweletse ka go oketsa mananeo a lone a thibelo re tsweledisa thulaganyo ka go ithuta ka mananeo a a farologaneng a go tlhatlhobela kankere ya molomo wa popelo re na le mehuta e le meraro e thatobelang thibelo ya kankere ya molomo wa popelo ya ntlha ke yone re bitsa re re pap smear o re bitsa re re pap smear o ke one o ireng gore o ithela gore mooki kana bodiredi jwa botsogo bo tabo bo tsaya matute a molomong wa popelo be re isa ko lebong ba re bolela gore ga gona diphetogo kana ga gona diphetogo be gore re a go bitsa gape re ta re heleletsane re emisitse teng o mongwe ko re o bitsang gantsi re o bitsa re ke vinegar test mme o bitswa gote visual inspection under acetic acid re thuga ditsela ka go bitsa re ke vinegar test ga re gore motho kwa lapeng a tseye vinegar ba re wa ithathoba wa ya hela ko kelenong e gaufi o bo o botsa gore o ka o bona ko kae one difference ya one ke gore nurse kana ngaka ha se nona a tshasa motswako mo molomong wa popelo o tla bo supa gone go molomo wa popelo gore a go na le diphetogo kamponya ha diphetogo di le teng di tabe di alahiwa ka ha go tshwanetseng ka teng be re nna le o mongwe o montšha o re o bitsang re kwa HPV DNA wa HPV DNA ko e leng gore re neela client ya rona brashinyana jo batlileng go tshwana le jwa pap smear mme be nna ena a tang a itira a tsaya matute a molomong wa popelo a ba tsisa ko go rona so ga go tsenngwitsitswana go teng mme wa itira ene so le one wa bereka hela sentle ke a itse gore ngwa bangwe ba te ba botse dipotso tsa gore a mme ke ta dira gone kana jang ga o boleletswela gore o dire jang bo o dira jalo go a bereka mme one o go buang ka gone o santse o bonwa thata mo kgaolong tsa Gaborone le tsa Francistown mme re ta o anamisa ka lehatse ka bophara ga nako e ntse e tsamaya mananeo a teng ka go farologana a akaretsa la pap smear le la see and treat go tlhatlhobela kankere ya molomo wa popelo magareng ga a mangwe ga mme a ka fitlhelwa a na le diphetogo mo molomong wa popelo o ka thusiwa jang di-changes tsa rona go na le dithuso tse re di dirang go na le mo go bidiwang cryotherapy mo re gatsetsang diphetogo tse go ithela di nyelela ga le go diphetogo tsa teng di dinyenyane diphetogo tsa teng ra be re lebile size ya molomo wa popelo e amilweng ke diphetogo ga diphetogo di tsena mo teng ga molomo wa popelo mo lerobeng la molomo wa popelo ga tse di ka treatiwang ka mo go tse di hatsang kana mo go hisang go te gora gore o tlhoka go bona ngaka wa lipe o kgobola molomo wa popelo e go nna le mo go hisang go bidiwa thermal ablation mo ke mo e leng gore go tebe go tshuba diphetogo tsele ke gone mo re lekang go hudugela go gone re togela ga mo le ga cryotherapy ka gore ga cryotherapy go oketsa tiro e ntsi ya go kuka di-cylindera tse di boketekete yana re batla mo e leng gore re tebe re kgona go tlisa ditamelo go batswaneng ka thermal ga o simolotse di-check-up tsa rona re gore o tetsa gore o te every 2 years ga e le gore o na le diphetogo e be re di-treata o ta after 1 year re ta go ga check-up ate depende gore tse re se boneng keng le gore re dirileng mme ga e le gore go ne go sena diphetogo dipo molomo wa popelo o ne o siame hela gore re every 2 years re batla o ta check-up ya rona e re ntswa lephata la botsogo le dira ka gothe go tshwara diphetogo pele ga di ka baka kankere go na le bomme ba ba fitlhelwang ba setse ba amilwe ke kankere ya molomo wa popelo tla re tswelele re utlwe ka kalafi e ba e fiwang ga re eletse gore re ithele motho a na le kankere ya molomo wa popelo re leka go screena gothe gore re leka go tshwara before di gore go molomo wa popelo e nna kankere mme ga e le gore go nnile maswabi gore go le ko kankere ya molomo wa popelo go na le ka ga re ka go thusang ka teng go harologana ga re ithetse le ele mo gorang gore ga e ise jwelele ko dikarolong tse dingwe mo go bidiwang stage 1 ke gone mo ithelang e le gore re kgona go thusa ka surgery e be re ithela gore ga re ntshitse popelo le molomo wa popelo yotlhe o siame go te gore re ka tara go follow up hela yalo
sa bobedi e kgona go jwelela be yala ko dikarolong tse dingwe e be re kgona hela re thoka bo radiation re tebe re go ha re go bona re go romela ko ngakeng ya dikankere le ngaka bomme ke bona ba go stage ba go thophela gore treatment ya rona ra go tswela yang ka yone ke be go nna le mo go tseng ke chemotherapy ke mo gore re kgona go go ha chemo gore ra la ha kankere ya molomo wa popelo re go ha melemo e nngwe no gore e tabe e thusa go bola kankere ya molomo kankere mo mmeleng wa gago mme go kgona gore bo e le gore o tsile kana re tshwere late thata mo eno gore ga gona sepe se re ka go thusang ka sone go e emisa kana go e dira e be re go ga mo re go bitsang supportive care gore re tabe re go thusa gore e se ka go kgokgontsha hela re go thusa gore e se ka re go hokoletsa bothoko re go hokoletsa ha tsolola madi a mantsintsi ka re tshabelwa ke go bleed re tabe re go tshala madi hela re go thusa hela go maintaina the normal kankere ya molomo wa popelo ya alafesega ha re tshwara ele ha we tshwere ko di-stageng tse di ko tlase go nna motho gore o ka e ala ka gore ya be ise jwelele kgakala wa bo kgona go berekela ha e leng teng yotho bo e ntsha yotho le ka media yone kankere ya molomo wa popelo ya alafesega fa e tshwere ka nako ntlha e nngwe e botlhokwa ke gore kankere ke bolwetse jo bo ka thibelwang fa re ka ithotwetsa go tshela matshelo a itekanetseng ke dife se re ka di dirang e le metlhale ya go thibela kankere ya molomo wa popelo go thibela kankere ya molomo wa popelo go mo go tona mo re ka go dirang ke gore bomme ba ikemele ka dinao ba te di-check-upong ba te go ithuta ba te go itheeletsa ha ba ta di-check-upong ba ta di-treatmenteng early le ha ba ka nna le kankere ya molomo wa popelo ra go e tshwara early mme ebile re kgona go tshwara diphetogo di se di nne kankere ya molomo wa popelo be re kgona go thusa gore di se ka hela tsa di ile ko kankere ya molomo wa popelo e be re nna le dilo tse ene gore di ka hokotsa gore o ka tsena ke kankere ya molomo wa popelo go hokotsa bakapelo ha o nna le bakapelo ba bantsintsi ba kgona gore ba go tlisetse di-HPV tse di harologaneng tse dintsintsi go na le di-vaccine mo Botswana re na le vaccine e thibelang yone infection ya HPV virus bana ba rona ko dikoleng ba kentiwa as part of our program it's either ba kentiwa gabedi kana gararo depending on the risk so vaccine e teng mo Botswana it's available as proven prevention ya yone kankere ya molomo wa popelo e nngwe ka re thusang go preventa yone kankere ya molomo wa popelo ke go screena go screena mo ra bo re batla ke tlhatlhobo e leng gore mme wa e dira baoki le dingaka ba batla tsone diphetogo tsone tse e leng gore di bakilwe ke yone HPV e leng gore ha diphetogo tse di lemogiwa ka go harologana ga tsone mme o kgona go treatiwa e be peo eo e kgona go nyelela be sa tlhole yanong a ka kgona go progressa to kankere ya molomo wa popelo thotloetso ke gore ko lapeng mme a kgone go itse botsogo ba molomo wa popelo gone yana a ba kgona go itse hela gore check up ya gago e latelang jaaka a laetswe based on gore ba boneng on the last screening ya go nna leng bolwetse jwa kankere bo ka thibelwa ebile bo alafasega fa bo bone nako e le teng go mo maruding a rona rotlhe fela re le setšhaba bogolo jang bomme gore re tseye boikarabelo go itlhatlhobela kankere ya molomo wa popelo jaaka ba botsogo ba gakolola tla re utlwa gore setšhaba sone se tsaya boikarabelo bofe fa go tla mo go thibeleng kankere ya molomo wa popelo kankere ya molomo wa popelo ke go thulela ke ye gonne ke utlwa hela ka go rutwang ka yone ka teng ka ha e leng borai ka teng mo go rona batho ba bomme be ke bona le nna ke go thega gore ke to itšheka kankere ya molomo wa popelo ke la boraro ke ithathobela kankere ya molomo wa popelo ka ha go tsenang ka teng mo ntwane ya go thathobelwang teng ba itile ba nthathoba ba ntsenya di-TP
ba mpolelela maduo wa me gono hoo. Thotloetso ya me hela e ke rang balekane ba me bonkonene go simologa ka tsone dingwaga tse di buiwang go tswa mo go 25 ga kwa godimo, ba seka ba tshaba go ithathobela kankere ya molomo wa popelo. Gore tere ga go tshwarwa matute one a helelang a dira kankere ya molomo wa popelo, o a lahesege santse go ise go kankere ya popelo e ame dingwe dikarolo tsa gago. Yaanong mme nna bonne se ba nthotloetse gore ke nne ngwaga tse 2 ke ntse ke i-checka. Wa itse gore nka gakola gore ga o le kana kere o le mosadi kana kere o leng ga o dutse ba ikitse seemo go monate ga o dula o ikitse seemo gore o tshela jang le ga o tsena ko sepatele ba itse gore ba go alaga jang o tsamaya jang. Gape a se ka nna sephiri o rerise ba bangwe gore go a tsena ko sepateleng a go tsena ka madi ka go i-checkeng kankere go tsenwa hela. Ke lanta ke ithathobela kankere ya molomo wa popelo gore ke ale ke itesta ke ne ke tsile hela mo tleliniking be ke utlwa go tenya go na le ba ba tsileng go testa cancer ya molomo wa popelo ka kwano ga o na le kgathego o ka tsamaya wa go itesta ebe ke bona gore le nna nka ya go leka. Nnyaa gona se sepela ga o tsena ka kore ke dio ga o na le ngwana hela ke dio tse di teng tse re tlwaetseng ke ra o tsena ka itsurugile ga o tsena kwa ga o bona dio tsa taolo gore nya mo ke mo ke go tlwaetseng hela ditshitswana tsa teng dio tse di dirisiwang hela ga se sepela se se tshosang gona sepe se se tshosang go teng. Tla re utlwe mo go babumi gore bone seabe sa bone ke sefe go lwantshana le kankere ya molomo wa popelo. Bumi e bereka le Ministry of Health, re bereka re le se le sengwe hela, re dira se le sengwe hela. Bontsi ba bomme ba ba amilweng ke kankere ya molomo wa popelo ke ba tshelang le mogare. Yaanong ra re itebaganye le ba tshelang le mogare re le bumi ka gore ke gone ko e leng gore bontsi bo teng, bontsi ba mogare bo teng, gore e re Ministry of Health o ntse o lwa le lehatshe lotlhe le mme mongwe le mongwe rona e be re itebagantse thata le o tshelang le mogare ka gore ke gone ko mogare o le montsi teng. Yaanong re bereka le yone Ministry of Health re hitisa yone molaetsa ka kankere ya molomo wa popelo, mme gape re na le baoki ba e leng gore kana re tlalletsa mo go se goromente a nang le sone gore re thuse bomme. Re na le baoki ba e leng gore ba thusa, mme re nna hatshe gape le ba Ministry of Health from headquarters re loga ditogamano tsa gore ka dipalo tse re di bonang tse di reportiwang tse ke re dire jang, ke re tseye tsela efe gore re kgone go henya mogare yo. Lephata la botsogo le rwele boikarabelo jwa go lwantsha le go thibela kankere ya molomo wa popelo. Tla re utlwa ka mananeo a bone a leng teng go fitlhelela se. Tota re le ba lephata la botsogo ke tsela gore mo kgweding e re leka gore re rutuntse thata re ise melaetsa mentsi gone ko bathong gore ba ate, mme gape ra dira le mo re go bitsang re re ke di-outreach. Outreach ke mo e leng gore re tabe re bata kokelano e tsamayang koloi mobile clinic, re latela re isa ditamelo ko bathong, re leka go ba latela ko metseng ya bone mo ke tselang gore gape le bone ga e le gore motse ga o na ditamelo tseo a ba bue le kokelano ya bone le kokelo e mo motseng wa bone e ba arrangetse gore ditamelo tseo di teko go bone so that go nne le malatsi gore go tatiwa leng jang. Mme ke tsela gore ke tsone le di-campaign nako ngwe re dira di-campaign tsa go rotloetsa jalo ka gompieno go na le yone awareness month, mme mo kgweding yone re tabe re semeletse thata ko Mahalape. So ga o le ko Mahalape e ka tumetsa mo kokelanong e gaufi o bone dithuso bodiredi bo santse bo tsepame koo. Mananeo a mangwe a leng teng ke ona gore ra kenta ngwana mosetsana and then a mangwe ke ona gore ra alaga re ithetse diphetogo tseo ra di alaga. So go di alegeng ga rona re na le gore re di alage ka go di tsidigatsa kana re di alage ka go di thutagatsa kana ka go di kgobola. Nka ba gakolela ke re gore re kgone gore re hedise kankere ya molomo wa popelo ke gore ba rothe re ye go ithathoba, mme ke ikuela thata mo go ba ba iseng ba ithathobe go thelele
ke re ke kopa lete because re bona batho ba le bangwe hela nako tse tsotlhe. So tauto go ithathoba motswana o se ka emela dikai ga go tlhokane le dikai. Tota dikai ga ke rate go bua ka tsone thata ka gore ra be re bua yaanong ka kankere. Ke batla re tle go ithathoba re ithathobe thibelo ga o ka itseng hela gore go na le diphetogo ke ga o ithathobile.